Ente hamwe n'amajugo bunyanse byacwekerezibwa nebya Pastor George Baguma Kajenyi oyine emyaka nkaga y'obukuru mukama we kanisa ya Bwera Miracle Church omu kyaro kya Bwera omu murika gwa Butoro mu gomborera ya Kyangwari omu district ya Kikuube. Nikigambwa ngo kikorwa cy'obwinaze kikibireho bwanyuma ya Pastor Kajenyi okwijana n'abasirikare bakakwata abantu batano abajira mu itakari. What did these animals do to kill them like this? Bago mu bintu byanyu bazo mu ntezange batema ente 45 ezabura ezafa emitumbe zubatema ziri hanse ziri kuborogeraho ezitwarebe zitwabara nente 38 nkuru zejigija tubatema kanyana tubatema kanyimi kozi ya tankira kintu cyo kwata abantu babo bakabatera abana bategwa bakaza bategwa amaju ingeze meza bazikuramo so abantu baba disparate bari no mutuka kuri kushembayo kuri no uriya na washasha abantu bitabo yatobiri ngo gutakucengwa. Pastor kugambaho kubaferirwe bintu bye enshongeji yajigambaho ati hika 2 zo batoye bansigire 20 ezindi ziri mastoni na kamuhanda n'abantu be nyewe ndi oyine cyap nyine hika 20 gatakushika kuba yangire kurugamo nagarako mu high court natabaza omushangu babasamanyinga bayija twagarako mu court twahoze n'abasinga bampereza judgment y'umushango gunasinga njine kagireta nagiba nagiretera DPS nagiretera RPS judgment yona kazitayo nokwe bintu kubyahenderire so ya mutabarizo mushango go kugira ngo akamwibire cyapa na hati guru sanction de guruho ngo bakubire no bakubene bakwata no batwara umukoti nahoze sibwa ahabwe bikorobire byakoze kongo kushanga ya hati ni wari kwebembera polisi akebembera amahe akazacyara akabakore byari kubakora kandi arwe enkoze bibi enyuma ho hariho umuturage ono turiyamureba owafira umuringo gw'ekishobobo haza abantu bakatora ubanje hari Pastor Kajenyi kandi nabwo ikanisa yekashishwa hamwe na gamwe hamajuge omusenta yakikunamo ebintu bituyire ruguru obusete bukazayo nkahibe kazayo kurugye 2015 ubwo abatakatwandike cyandiko kitushasha ntugira ngo shemerire kuba ntuyambebwa konka government tine tari mu kirekije na state yonke gati kirekije kije yagaraka ya leta n'umuntu wajya yasazere na yavugira umurambwe abo baba kwata babakoresha babire nibenda bagaraka bababika konko umuntu umwe yagumizamo nabakoze senshobe Kajenyi rivingi orko yeta baguma George ninga shikasanga hato mugigo gwaferirwe bintu binje habwo kutekatekaho kubaresera abaserukare bakakwata abantu babo ngabe ninjira ngo omuntu washango lya grieved uyirukangozo mukoti kote bene yakusharamu abo kuba ebintu kebi nebihenda mateka ecyabaho cyagemesereza ababyo kwerinda bari mu police hamwe n'amahega UPDF okukambika mu cyaro eki. The two brothers are fighting over a piece of land. But also a local resident in the names of Aston Muwezi is also fighting over the same piece of land. The matter is in the court. Why couldn't we wait court to finish their law? Ezoba ritakarengere cyane bamwe bine kwa bakwase abokwa n'abantu bari kumanywa n'abantu becyaretse kandi tushaba abantu kwatagana na police waza kurwanisa police iriyo nebihamo abantu ikoze bibi iwe nogirwanisa none so ko kwenda girwanisa kandi hatumwenda police bayambere so okwiga bakoze rekikorwa eki kuriyo no kugenda mu misho gashakwanwaga ba Ambrose Katoto bare Ambrose police